Hojik Middle East ki region asida chathariba war asigi matangda maru oiba update khara pizage. USA gi President Donald Trump na Florida da phangthokhiba press conference amada hojik Middle East ki lamdam asida US Israel ga mapang oiraga Iran ga chathariba achauba lanjau asi athuba matamda loisilagani haina phangdokhre. Mahakna reporter sing da haikibada hojik chathariba military campaign nasi short term oigani masi matam sangna chathagadaba war ama nati haina supanki. Aduna hojik oiriba phibam asida USA na tongan ba mai paklaba assessment kaya ama phangba ngamkhre amadi masi makhatana adumak tawbagi mathau tari haina su phangdokhi. Amuksu makhatana President Trump na Iran da sauna warning tawkhre madudi karigumba Iran na makhatana thawgi supply asi block tawba taragadi USA na mamangda amukta tawdriba mawongda yamna powerful oiba attack sing kaya ama Iran da tawnabagi damakta sem saba loire haiduna Iran da aki akhang piduna warning tawkhi. President Trump na Iran da phongdokliba wafam sing amadi Iran da piriba warning asigi matangda khara sandokna pallabada Middle East ki region asida Strait of Hormuz kauba yamna maru oiba sea road amakhak lei. Masigi sea road asida Middle East ki tongan ba laibak sing Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, UAE hairiba laibak sing asidagi purakba thau sing asi hairiba yamna narrow oiba sea road asida phauraga chatlibani. Aduna Malayamgi oina tongan ba thaugi production da 20% mukti masigi sea road asida phauraga chatli. Aduna masigi yamna maru oiba sea road asi karigumba Iran na block tawkhiba taragadi thau purakliba ship kaya amadi masida phauraga chatpa ngamdaroi. Aduna masigi thau purakliba ship kaya amasi phauba ngamdrabanina Malayamgi lairiba tongan ba laibak singda thau asi marang kaina phanganba asi ngamlaroi. Adu oiba taragadi Malayam Prithibi asida thaugi mamal asi aduki matik wangkhalakani. Masina global economic problem da sauna akaiba lakani. Masina maram oiragani US President Trump na Iran da warning tawraduna karigumba masigi sea road asida oil supply tawbada Iran na makhatana adumak thingba taragadi USA na Iran da akanba military attack kayama chatharaga amuk hanna haugatpa ngamdanaba Iran da akanba warning pigani haiba asini. Aduna karigumba USA na Iran da makhatana attack tawba taragadi masi yamna sathiba oigani Iran amadi mahaka mapang oiraga chatminariba laibak sing asi amuk hanna yamna laina recover tawba ngamdaba hibamda lakani haiba asini. Maramaduna President Trump na mahakna yamna thajana tawriba lanasi athuba matamda loisinba yabagi mangonda confident leire amadi adubu karigumba Iran na makhatana masigi lambi thingba gi thabak asi tawba taragadi henna akanba lanjau sing asi lakani hainasu President Trump na haikhiba asini. Nakalamoromda President Trump gi wafam sing asi bu taraga Iran gi Foreign Minister Abbas Araghchi na reaction pirakre masida mahaki oiba message kaya amasu pikhi. Iran na hojik oiriba phibam asigi matangda USA ga Iran ga negotiate amata tawroi haina Iran gi Foreign Minister sina phongdokhi. Karigumba Iran na mathau tarabadi makhatana adumak fight tawnagani haina su phongdokhiba asini. Masina mayek singna takle madudi President Trump na yamna thunamak lana si loisilagani haina phongdokiba claim tawriba asi Iran gi oiba maikaidagidi masi reject tawri haibani. Makhatana su Foreign Minister Abbas Araghchi na phongdokhibada mamang thakta Iran na USA ga Santi gi wari sanasi haina hawdokpa matamda yamna painful oiba mahisa daba haibadu oiki haina ningsingki. Masina maram oiduna Iran na makhatana USA ga anauba diplomatic oiba wari sanabagi thawong asi adumak chatharoi. Amaramdasu Foreign Minister asina USA bu maral sikhi madugi maramdi mamangda kayarak hanna Iran na Santi gi wari sasi haina hawdokpada USA na bitre tawba kayam laikhi. Makoina Santi gi wari sabagi mahutta Iran da kayarak hanna ki hanba amadi military attack tawduna Malayam asida Santi thugaibagi thawong amakan chatharakhiba asini haina maral siri. Amuksu mamangda hana Iran ga USA ga Santi puraknabagi damakta negotiation ama chatharingaida USA na attack tawba laikhre hairi. Masigi hiramasigi matangda Foreign Minister Araghchi na phongdokhibada mamangda USA ga round ahum laki oiba negotiation sing chathaba laikhre hairi. Madugi matam maduda USA na Iran da haikhibada USA na Malayam da Santi purakpa pami amadi Iran gi nuclear program gi matangda peaceful oiba solution ama puraknabagi damakta Santi oiba mawongda wari sasi haiduna hawdokhi Iran da USA na attack kaidonungna tawroi haina su phongdokhi.
मदुगी मतुंग तारकपदा यामना थुना प्रोग्रेस लाक्लबरा हाइना खनखी अदुबु मसिगी महुत्ता अमेरिकाना शांति थुगारदुना इरानदा अटैक तौनबगिदमक्ता वारेप लौदुना इरान असिबु मांगहन्नबगिदमक्ता होटनरखिबनी हाइनसु फॉरेन मिनिस्टर असिना फोंदोखिबसिनी हौजिकसु अदुमंगाई यूएसए ना शांति पामा नते इरान हाइरिबा लैबाक असिबु तुमना मांगहनबा महाकी रेजिम असी होंगहनबा हाइबसिदा लालोंग कया अमा चथरी मतौ असुम तौना मसिगी एक्सपीरियंस मयाम असिना मरम ओइरगा इरानना मखा ताना यूएसए गा वारी साबगी अपाम लेते हाइना फोंदोखिबा असिनी हंदकी लान असी हौरकपदा यूएसए अमदी इजराइल मखोय अनि खुदपा सेमलगा इरानदा अटैक तौबा मतमदा इरानसु मसिदा खुद हलदुना मिडल ईस्ट की लमदम मसिदा यूएस की मिलिटरी बेस सिंग असिदा हाइबदी पर्शियन ग्लोब की रीजन असिदा इरान अटैक तौबा असिदा मेसेज अमा पीरी मदुदी ग्लोब कंट्री सिंग असिगी अनकपदा लेरिबा मफम सिंग असिदा इरान असुमने अटैक तौबा असिना मरम ओइरगा इरान मसिदा कदाय फाउबा एक्शन तौबा ngami हाइबदु मयक सिंगना उतली हाइरी मतौ असुम तौना इरान यूएस की मिलिटरी बेस लैबा थंगनबा लैबाक सिंगदा अटैक तौदुना खुद हनबा असी तसेंगना मसिदा इरान लान असी हौदोकपा नते मसी इरान हारिबा लैबाक असी मसामक असी डिफेंड तौजबनी हाइना फोंदोकली यूएसए ना महाक मसामक की मिलिटरी बेस सिंग असी ngakthokchaba ngambagumna इरानसु लैबाक असिगी सोवेरेंटी असिबु ngakthokchanabagidamakta राइट चाउना लेजै हाइबसी अमेरिकाना खंगदबनी हाइना इरानसु वार्निंग तौखी मसिदा अमेरिकाना खंगदबदी थोकलिबा लान असी इरान हौरुबा नते मसी यूएसए गा इजराइल गा खुदपा सेमलगा इरान दा इहान हाना अटैक तौबा हौरकपनी मदुसु नेगोशिएशन अमा चथरिंगे मतमदनी मसी अमेरिकाना ज्ञान तागदबनी हाइरी मरम असिना हौजिक मिडल ईस्ट की रीजन असिदा चरांगनबा थोकलिबा असी इरान मसिदा लान पामबगी नते मसी इरान रेस्पॉन्स पीरिबनी मसिदा इरान हारिबा लेबाक असी मसामक असी ngakthokchanabagidamakta डिफेंड तौजबनी हाइनसु पल्ली मसिगी चैरक असिदा इरान महाका युमथंगनबा लेबाक सिंग गल्फ कंट्री सिंग हाइबदी अमेरिका बु सपोर्ट तौबा लेबाक सिंग अदुदा अनौबा मिलिटरी अटैक कया अमा चथखरे मसिगी इनौ नौबा अटैक असिदा यूएस एलाइड गल्फ कंट्री सिंग असिगी मनुंग चन्ना बहरेन की कैपिटल सिटी मनामादा इरानियन की स्ट्राइक न मरम ओइरगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग दा हिट तौबदगी सही 19 की नुपी अमा सीख्रे मसिना मयक सिंगना उतलिबा अदुदी मसिगी कन्फ्लिक्ट असि मिलिटरी दा टारगेट तौबा खकनतना सिविलियन की एरिया दा टारगेट तौदुना मसिगी सावरबा सैथिंग सिंग असि फंगले हाइबदु उतली अमुक्सु इंडस्ट्रियल सिटी रुवाइसदा इरानियन की ड्रोन अटैक दा मई साकपदगी फायर फाइटर सिंगना मई साकलिबा अदु लेपनबा होनकी अदुबु असुक अपन अमतदि यावखिदे इजराइल दसु मिसाइल की अलार्म तौखी जेरूसलेम तेल अबीब हाइरिबा सिटी सिंग असिदा एयर रेड साइरन सिंग खोंगबगी मखोल सुताखी मियामना अतियादा एक्सप्लोजन की मखोल सुताखी मसी इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ना इरानियन की मिसाइल सिंग अदु इंटरसेप्ट तौबगिनी मसिगी सिस्टम असिना इजराइल की सिटी सिंग असिदा ईरान की मिसाइल सिंग असिना हिट तौदुना डिस्ट्रॉय तौद्रिङैदा एयर डिफेंस सिस्टम असिना ngakthokpani अदुबु हिरम असिगी मतांगदा यूएस की डिफेंस अमना फोंदोखिबददी हौजिक इरान अटैक तौबगी चांग असि हानदगी अदुगी मतिक हंथरकले हाइनासु फोंदोकली ममांगदा हान इरान थाजरंबा मिसाइल की मसिंग अदुगी चांग अदु हौजिकति खरम मखै हंथरे हाइनासु यूएस की डिफेंस की सिप अदुना फोंदोखिबनी मरम अदुना हौजिकति इरान की मिसाइल की मसिंग असि अदुगी मतिक वाटले नत्रगना इरान की लालोंगदा अहोंग खरा लाक्लबरा हाइनासु अमेरिका की डिफेंस सिप असिनसु फोंदोखिबसिनी अदुगा अतोपा गल्फ कंट्री सिंग सऊदी अरेबिया कुवैत हाइरिबा लेबाक सिंग असिनसु इरानियन की ड्रोन सिंग मिसाइल सिंग अदु मखोइनसु अमुक कापथखी अदुना हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा इरानना थंगनबा लेबाक सिंग हाइबदी यूएसए बु सपोर्ट तौरिबा महाकी एलाई सिंग असिदा हौजिक अटैक तौबा लेपते अदुगा लेबाक सिंग अदुनसु इरानियन की मिसाइल सिंग ड्रोन सिंग अदुबुसु कापथबा प्रोटेक्ट तौबसु लेपते असुमना हौजिक ओइरिबा फिबम असिददी वार असि हंथरे हाइबा याद्री इरानसु महाका थंगनबा लेबाक सिंग यूएसए बु सपोर्ट तौबा अमेरिका की मिलिटरी बेस लेबा मफम सिंग खन खंदुना अटैक तौबा लेपते अदुगा लेबाक सिंग अदुनसु इरान की मिसाइल सिंग ड्रोन सिंग असि कापथबा इंटरसेप्ट तौबसु लेपते अदुगा अमेरिकानसु इरानदा असोबा
military attack ama chathanabagi damakta lalong ama su tawri amuksu lalasi athuba matamda loisilagani haina su President Trump na phongdukli aduga Iran su America ga wari saba pamdi hairi aduna makha tarakpada kari lakpuno haibadasu yengminarasi